Hello, shalom mtoto wa Mungu, wewe ambaye unanitazama. Na tumaini siku ya leo Mungu atakubariki sawasawa na jinsi atakavyo yeye mwenyewe. Leo tutaingia kwa undani zaidi katika somo inayosema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu ndiye kunasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Swali ambalo tutaanza nayo ni kujiuliza kwa nini Mungu anapenda tu watakatifu? Kwa nini Mungu anahitaji tutembee naye kwa utakatifu? Haleluya. Biblia inasema Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 12 na ile 13. Biblia inasema bali wote ambao walimpokea aliwapatia uwezo ya kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioamini jina lake. 13 Biblia inasema hivi: waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu, lakini ni kwa mapenzi ya Mungu. Biblia inaonyesha wazi kuwa sie ni mbegu za Mungu, ni watoto wa Mungu ambao tulizaliwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anapenda tuwe watakatifu, watu watuone kuwa tuko watakatifu kwa sababu tumezaliwa na yeye. Biblia inaongea mu Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 7, maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe watakatifu. Utaelewa kuwa tulipozaliwa na Mungu, Mungu hakutuzala tukue batoto bake juu tukue wachafu. Mungu hakutuzala tukue batoto bake juu tuishi zambi, tuishi mabaya, hapana, tuishi machafuko, hapana, bali Mungu alituzala ili kumfanana. Biblia inasema mu Waefeso ile sura ya kwanza mstari wa 4, Biblia inasema kama vile alivyotuchagua tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Hapo neno inabidi uelewe. Biblia inasema ili tuwe watakatifu, watu wasiokuwa na mawaa, watu wasiokuwa na hatia katika pendo lake. Utaelewa kuwa Mungu alipotuzala, alipotuita, tulipomwamini Yesu Kristo, nia yake anataka tumfanane. Na ili tumfanane inabidi tuwe watakatifu, tuishi maisha matakatifu. Maana Biblia inasema Mungu hakutuitia uchafu, alituitia utakatifu. Siku ya leo nataka nikwambie kuwa inabidi katika maisha yako ukuwe na kiu ya kutaka kuwa mtakatifu. Na maombi yangu kwa Mungu siku ya leo ni kwamba roho ya utakatifu ikuangukie. Roho ya utakatifu ikuangukie. Ili Yesu uliyemwamini na Mungu aliyekuzaa tunda zake zionekane ndani yako, ukuwe mtakatifu mbele ya watu wote, ukuwe mtakatifu na mbele za Mungu. Na itakuwa baraka sana. Mungu akubariki na Mungu akusaidie sana. Kama ushatufollow, Mungu akubariki sana. Na kama huyatufollow, jikaze utufollow ili usikosi somo zingine ambazo zinakuja hapo nyuma, kwa sababu naamini kuwa utabarikiwa sana. Usahau kucomment na kupartage hii video na itakuwa baraka sana. Mungu akubariki.